ya Kajiado. Jogo maleme kanisa ma marafiki tutie kati mbura makando hiyo yore chiwo remo mabiro konyo duoko chien nok magreme kunde thieth e county ma Bungoma kanigiloso jadolo mar kanisa no Wycliffe Waliaula wacho ni giwinjore golo remo bang' dweche 4 mane onigi chiwo kony ne jotuo ma nyalo dwaro remo e county no. Mokuom jomane ni riwruogno lero ber ma chiwo remo ka gimedo ni en tim makare ne jogo ma nyalo dwaro remo bende gikwayo jodak mamoko mondo oriwre kodgi e chenrono. Jatelo apis choko remo go Cosmas Mlungo owacho ni county no dwaro remo pint 1,000 dwe ka dwe mar kedo kod dwaro ma jotuo e kinde thieth. 3 months ago, we did the same practice. We partner with the Bungoma Referral Hospital, where as we finish the exercise, it is handed over. Hii ni mara ya tatu kama kanisa tukijumuika pamoja tukitoa damu. Baada ya mmoja wetu kuwa na shida ya damu akiwa mgonjwa, madaktari walikuja wakatuelezea, tukasemezana na tukakubaliana kwamba at least baada ya kila miezi 3 kama washiriki tunatoa damu, na tunajua damu ni uhai. Kuna watu wanahitaji damu, especially mimi mwenye niko na damu mingi. Alafu pia kutoa damu pia inakusaidia kiafya. Na katika takwimu kwa mwezi tunahitaji takriban pints 1,400 kila mwezi, lakini mara mingi kwa mwezi huwa tunapata kama kiwango cha 650 hadi 700. Inamaanisha tuna upungufu wa damu, na ndio maana nachukua hii fursa kuwaomba wananchi wote, ukiwa zaidi ya miaka 18, uko juu ya kilo 50 na uko na afya, tunawahimiza kwamba muwe wale ambao tunatoa damu kusaidia. Jakom mar kambi mar Media Services kod kambi mar Kumba ma Direct Line Laktar SK Masharia oyora pisas manyien mabiro tayo chenro mag kambi ma Direct Line. Kare hitwa kutoka hotelo mar kambi no apisi mar maduong' man Anniversary Towers